Orang yang obes, BMI lebih daripada 30 tidak semestinya berpenyakit, dan orang yang kurus, BMI less than 30 tidak semestinya anda itu sihat. Kita kena bukan sahaja check BMI, tapi kita juga kena check fat percentage. Orang yang BMI-nya tinggi tapi dia muscular, dia berotot, dia suka pergi gym, dia makan segala protein yang ada, orang ni biasanya akan obes. Tapi dia bukan obes sebab lemak, dia obes sebab muscle dia berat. Itu penting kita kena check fat percentage dalam badan. Normally untuk lelaki dewasa, normal lemak dalam badan dia ialah 10 to 25% only. Untuk perempuan, lemak dia normal 18 hingga 32%. Normal untuk perempuan ada kandungan lemak yang lebih banyak dalam badan lah. Perempuan punya kind of lemak is different from lelaki punya kind of lemak. Kita pecahkan kepada dua. Lemak lelaki is android fat, lemak perempuan is gynecoid fat. Gynecoid fat mainly dekat hips dengan peha, dengan thigh. Yang lelaki android type fat mainly tertumpu dekat abdomen. Lelaki punya type of fat ni, dia ada fat kat bawah kulit satu, which is we call subcutaneous. The other one is visceral. Visceral ni menyelaputi organ dalaman. Visceral fat bahaya. Dia aktif. Dia metabolically active and change into free radicals. Free radicals ni akan menyebabkan keradangan kepada sel-sel dalam badan kita. Keradangan ni akan menyumbang kepada sakit jantung, diabetes, cancer. Perempuan punya gynecoid type fat ni, dia more kepada subcutaneous, dekat bawah kulit sahaja. Dia tidak metabolically active. So, risiko lelaki yang ada kandungan fat yang tinggi lebih banyak daripada perempuan. This change kalau hormon kita bertukar bila kita dah tua nantilah. Bila lelaki dah tua, dia testosterone level tu kan akan turun. Bila testosterone level dia turun, jenis fat pun dah bertukar. Subcutaneous fat yang dekat bawah kulit tu dah kurang, visceral fat yang menyelaputi organ tu akan lebih. So risiko dia lagi tinggi. Perempuan pula, bila dia tua, estrogen dah kurang. Subcutaneous fat tu dah bertukar menjadi visceral fat pula, more kepada lelaki punya type of fat. Bila perempuan menopause, risiko dia untuk dapat darah tinggi, sakit jantung, kencing manis tu sama macam lelaki. Cuma perempuan menopause ni lebih kurang macam lelaki dah. Untuk kurangkan free radicals, kita kena memperbanyakkan antioksidan. Lagi banyak antioksidan, lagi rendah free radical. So what is antioksidan? Senang je, tak payah beli suplemen. Kita makan je buah, kita makan je sayur, kita pergi exercise, jangan merokok, jangan minum alkohol, cukupkan tidur, jangan stres-stres. Benda ni semua akan menaikkan antioksidan. Kuranglah pencetus keradangan kepada kita punya organ dalaman. Zaman sekarang ni kita banyak dengar kawan-kawan kita terkena stroke, heart attack pada usia yang muda. Memang kita kena cakna dengan kita punya health. Tahun tu at least once per year memang kena ambil medical check up. Check kolesterol dalam darah tu tinggi ke tidak. Ada diabetes, start ubat awal. Kalau ada hypertension, kena start awal lah ubat tu. Mentang-mentang muda, mentang-mentang kurus, tak semestinya sihat.